Kajing pulih na kitab jong Ezekiel. Kalanong kabalay penyo kadkot arpuway hadu arpu pra. Toya thu aki banga utray kenran ngan sasyem ki Israel na pereng ki jay penriu ha ki ba kilaleng. Ngan salum lang iki nang ta ngan selambiang iki syakari jong kihi. Ngan sepelong iki kaway ka jay penriu hakari halor ki lum Israel. Kin sodon way briu bat sensyar halor jongki bat kinom ya patsyu arjaj benriu ne anam pihak syu eki arhima kinom pentinget syu yalade da ki blai thau be assignment ne kinom penpon yalade da kapam ngan sapelai eki nakir kom le baro kiba kila marmlien ban le pam bat ban shat kelayanga ngan sapen kho yeki barkin salong ki pat jonga bat ngan salong ublei jongki usyakri jonga udabet un salong us im jongki ken sayalong kawai hapo uwei unong sensyar bakin sakongo shisha yeki an jonga ken sasyong hakari bangala ai hausyakri jonga ujakom kari hakaba ki kpatamen jongki kilasyong ken sasyong hangta maki ki khon ki kti jong ki ban ki khon ki ksiu jong ki junom bhor usyakri jong au dabet un sasansyar halor jong ki junom ngan sete ka jutang penisuk bat ki syu junom ngan penroy pen pare ki bat ngan bo ya katampel jonga hakari jong ki bakan sadu hangta junom ngan syongsa bat ki hangta bat ngan long ublei jongki kipat kinlong kipat jonga enda ngabu ya katempel jonga hangta mengandop don ha pedeng jongki junam hangta ki jai benreu kin satip bangau trai ngalapen kentang ya ki Israel kaktien jong utrai kasam nau prophet Jeremiah kalenong kabalay puway. Utrayon sa sumaringi, kumba sumaron ng syaray, yala kilang berot. Tas ngap ya ketien utray, pi kijay benriyo. Patupan bena ya ka, hagidulan nong kibasya jengay. Toong, uta walapen sa pred yaw Israel, un selum lang yaw. Padun sa sumar, yau kumbali unong syaray yala kilang bron utrayon sa sumaringi kumba sumaro unong syaray yala kilang bron nabaw tray ula suspa yu Jacob bat ula pelay im yau nagikiti kibaklan bor palat yau ken sayawan bat ken sayarway jam kliar ulum siyon bat ken sa puman halor kajimbha jong utray sa sumaringi kumba sumar unong syaray yalah kilang bron hangta kitay samla kinse kemen hakajing syat bat kis kirang samla bat kitemen kinsa sengau baha ngan sepen kela ya kajing yam jeng di sya kajing kemen ngan sepen tengen yeki bat ngan saa yeki da kajing subha hakajaka kajing sengusi utrayon sa sumar yangi kumba sumar unong syaray yala kilang berot kajing pule naga gospel jung Yohanes kalenong kabakhat way kadkhat basaw pusan hadusan punyo bon kiju kibalawan jungo ikamaria kilei yakabau jisu lale bat kilanget yau Henry ladon neki kibalale yatho haki parisi yakata ka bau jisu lale kumta ki parisi bikirang baleng do kilay lum darbar bat kilay ong ayungin yale uneu briu penibon kita kishin landangi sya abon le mon hakane karukom baro kinenget yau bat kiroman kinwan bat kin penjot yakatempel jungi mane kejai benriu baro kawai Uway na kiw bakarteng ukay pas lingdo orang ba hakatakas nam ulaong. Piyam ya soto ay ruem
phim so tho mo baga kamantoy phi bo unyap uway briw na kabanta upay ba ban ya kaba anjot baro kaway kajay banriw ka kenja ha kajing siya syam ong ya kani naladehi Henry namarba ulalong urang ba lengdo ha katakas nam ulay tho lupa bo jisun sayap nakabanta kipay banriw ju bat tang nakabanta jongki Henry banlom lang shikan hon ya ki khon ublay kiba la saprat keleng khet sikhet na do katakas ngi kirang baju kil sela ban peniap eu jisu kum tau jisu syam lek jing lek ha bapau ha judia Henry la lek syakawai ka jaka hajan ri kenja syaka basyong bakarteng Ephraim ha kaba ulasa bat laki sendran kapas kha jong ki ju kalajan bat bon ki briu na nong kandong kelele sya Jerusalem ban pendep ikiniam kirukom jing penko chua kapas kha kileyawat yu jisu bat haba kidang yelum ha katempel kilai keli paramaki pi perkhan ba namuan sya kapas kha ne pi ong kumno kirang ba leng do bat ki parisi kilapan mi hukum baladon mano bateb hang no udon u jisu an ajing tem khnang bakindob la ban kem yo ka gospel jong utrai